Popularna pevačica koja će u subotu održati koncert na Ušću, Jelena Karleuša, bit će gost na farmi ovog petka. Jelena Karleuša, koja će 15. juna održati koncert na Ušću, bit će gost ovog petka na imanju u Lisoviću. Kako list Kurir ekskluzivno saznaje, ona će nakon generalne probe na Ušću otići na farmu, jer su pojedini farmeri izrazili žaljenje što zbog realitija, koji je nedavno produžen, biti sprečeni da prisustvuju spektaklu u subotu. Pevačica je rekla da farmeri mogu da očekuju dobru žurku. Ona je izjavila, citiramo, sa zadovoljstvom sam se odazvala pozivu produkcije da budem gost na farmi. Ući ću na nekoliko sati i napravit ćemo žurku pre spektakla na Ušću. Pored Jelene Karleuše, gost u petak će biti i Indira Radić.